Zdravo. Danas da imaš još jednu tastaturu klik, mehanička, ona druga je na mom kompjuteru IBM modem, ovo je NTC KB 6151, klik tastatura, nazad ima crno, evo ga znak, NTC, montan kompjuter. Evo ovdje piše namak, ne radi, ne svetovi. Evo je taster, caps-lock. To radi i kola, to svetovi. Samo namak ne. Nema SD kabel, to Model M ima, integrisani kabel. Jezik po engleskom. Nema ČČŠ, ŠD. Ja mogu da dam ovo da dam moj baki, on ima stari kompjuter, neki Asus, beli, NTC, ovo je došla iz Malajzije, proizvođena tamo je došla, ima White Alps, boje da ne vadim, a na IBM modemu mogu. Evo ga, evo je kabel, ovo ima, to ima, nema zvučnik, evo ovdje je običan kabel, ovdje je uvijeni kabel, kao feder, uvijeni kabel, evo ga konektor, ovdje DIN konektor, evo ovdje PC2. Evo ga DIN konektor bez adaptera. Vidi gledamo ga adapter. Vratio sam adapter i ovo 6 pin ima. Za tu tastaturu S5 da se nisam završila, našao sam da kupim sve tastere. To je to. Nije srpska. Mali deo pukao ovdje, ali nema veze. Vidjeli smo sve, to je to. Vidimo se od mehaničke moje NTC, IBM modem i NTC. Ajde, čao.